ekaro mheshimiwa Osoro achoru airu ochifu whip. Hapa kirango tigamba tebi sio watu wote wanamuonea mzuri. Kuna watu wengine wako na wifu. Asa nyumba zile zingine ziko na wifu, tunawaomba hivi. Musike na hapa kirango na barabu kereweke banyorete Osoro asiku atoretera mari na intuga. Nani nango tayo mintoge tindo ndeta yo komnyoki. Onda yo komnyoki. Aye kora biliora akore. Omanya 2027 abantu korigera ribare bakoirani osaba gotebigenda ka. Nango kusaba igege ntonkere naro jaso mtandao. Sio mzuri tuweke maneno yetu kwa mtandao. Ikiwa unaambia mama anaenda kuongea maneno ya matanga kwa mtandao, kutuzi mchumbe, hiyo sio mzuri. Tafadhali rudi waambie mama yale maneno uliongea ya rudi, kwa sababu si mtoto wake. Labda wengine wamjui, wengine wamjui, hiyo ni hombi. La mwisho, obisinere kwa gajonda yo korwani. Lakini umaji office ni vere jire. There is an office ya county assembly na office ya executive. Ota kwa ndo jire ta chance because injena ajitegete in place. Bono ego muntu kwa gajo office onyo toramanya. Go back to the assembly and get the documents. Ega ekwere ne assembly. Tali ya executive. Tali yo muskara ati. Nabongo goto nyabote biara ati byamono tali ero kwa gajo. Na assembly kwa gajo. Nege mpokene nango te mwana minto arati no nyako mosugu maiga tako mwebereri ngogere na riara koretere binte binge nyone pare omwesimu Osoro nyata kwana kango tore meiri mbono nyeroche ya bekura se budget. I thank pare na nyebegete se budget ya iranire na shukuru ya iranete maeteriria supplementary bago chengeta ke go ke ko toramanya bakara harusie binto binde bono bya iranire sa yamake tobwaterane tosaberane nyasaye okuruo bagambi murato sikero musiko Osoro ntuwa bachumba abakoro onya baba imwachire mutonto mwamenyiro ababa koro tumeamua kukaa nyuma ya mheshimiwa Osoro kwa sababu tunajua ako nyuma ya kiongozi ambaye His Excellency the President omweto bo chief whip iko ntokora baramaga